don't want peace. I want problems. This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. ahubwo umusinzira bwake sawa umuntu cyiciri cyo menyereye wo ku telefone nawe ibyo bintu byo kuma wisinzirisha ngaho reka umuntu bazujagiye na kim mama nawe umuhamagaranye ku wawe n'ibiki batukona kuvuga yuko jewe ngo unyatavanya nzise ndihuta mama ana none bazushaka iki kishaka kujambira reka ngo umugabo umugabo gatatu uri kubita neza sihirirwe kumumompa oya urandabira cyane abe yankwiye tutwe kwera sahimwe ine amasanga ine zibi zitatu uribeshye Genda imeko turahema kuri kibi. Ndaje ndaruje. Ni ndaruhitura gira giko gutambana. Ubwo ndi nyome. Oya. Oyo. Kabuta hapo damda nukuri kwiba. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Fatira umuhungu ndagwa bitanu fatire. Uyu muhungu namufana ushaka na uyu muhungu nawe. Nawe kora munga kubera. Yeye nagunze ko. Nawe kugera kubera. Mama! Ino ushaka iki hasi? None cyada kubwire. Ubwira none ubwire. Warushaka. Cyaguyambira. Cyaguyambira. Problem. Ndakumbuye. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. That is all. Who is this madman? 70 years old man. And where is this madman coming from? Il est smart, il Aujourd'hui aussi c'est. est très